na woni watie for mo ho te sen ye ho ye Ederadiase. Na Roland Robertson was what you watch na and then the first time I share live. Oh, okay. Was said any first time I share live. Now was said we a very wonderful man. What it? It's in Yakupo Shao Pania Jumadia. Roland Robertson. Akotia. What the way free Betchley and Eba. Roland. And I pay you chow. Yeah, chow power. Yeah, that's so. Na sije mabaidi na eda obokrata mu nsɛmwa na ye de ba Simon Kwadwo I say this woman is so lovely. Abena no I am mfasa comment bi say emre no Abena Opokua Ahweneɛ mama mfasa comment bi say sije dabi so mo de ba na metibi ye me de so ati ase ti no Simon na we Simon Simon nyamisha party also you're lovely pa thank you na sije Joshua Tigo baby am go far na free na makaso me katro na ye sheda obokrata no sije sema about the dross pa you can fast na ma telecell connecting energies na for top chocolate taste of chocolate it's chocolate mijo mofa mijo ni jese mijo yenko nti mijo ni e kasa ben aigbe how's abekan say muje ampa Aisha wa zo say ayo na kan zo sije patro pe kasa ni nyina man because ye ba homa ye ba na o kasa menkọ a obeka yenko let's go ba ko na kan ye den zo aigbe na o kan mijo na wasan kan enkan so ye beka ne sen enkan yenko ye beka ne sen yenko awana enkan yenko ye beka ne sen wote ne chale wote chale yenko chale yenko ne chale wote no ene sije wote tino meni sije kwadia na ne me bo read work at na ye the daily guide that shase but how's that need me okay o say muje ni mo me how's that some go say me how's that na me ka muje basa na wonya sure sije nyena na wo komisa ahye there be and confirmation and na gonja so ye ka no ambayo ambayo e ye gonja amanfo de ba on she me nya fila no ha de Eji sell nyamisha faate eji mommy aforo ha enti hausa yo muje na ambayo eye gonja enti sije me ba bia ya ka ambayo wate na yonko enum sali me da sefa wate nyamisha dagbani no si teacher ma teacher ma dagbani teacher ma I hope say pronunciation me yan correct. Oh nice one Elder Samuel Anini it says ono asema make no nte I say the truth is that Abena is super and hard working Dwaso I am in traffic Sige Dwaso sige menye biem menye yoda Dwaso I know this you know say mute let's go ane kasaben okay ane how's that Martinti Adamu nyina ase na yeka ase chese so you fantini ase oh sebia eno ya say fans oh unia na chale oh ase ne padi botwe Matias okay sige yankwe adia meda separate meda se sali ya no achi aja fauze ate achi na mame no achi Adam Saka ho ene Matiti Foundation fo nyina na mede wo call daily guide aboka temne fa etoso NCN na mede wo hyase se me wo ha dia se makate me dia ba na gender dia kwan bia so me bias kakra nte se gender bias nti sije person I don't know so gender bias na mede wo kwa sentiment mu ana ye court kokko na boboa no pe wonim se asanteman ba hema ebo modia eye chese dwumadie no kwa anya oba ono kwa ba hema fo a womo ewo asanteman mu no na womo eye food fair eye silver jubilee ya asante hene ebedie no womo eye na emu no na me mame Madam Frema Osei Opare ya oye chief of staff de ma omayi de bia mebo so say
ono ne oba odi kan a wabe chief of staff e wo Ghana ha ya wate emanim enti enim se owie ne sa no a ema no betoato aso saa na okopie mu e wo Asante Mantemu e ko dwumadie no asebi na eho na wode ensempi no atotodwa ya wo chese no krenie eba no Asante hene obetena so dwuma wadie suma wasomo manfo no a na chese aye nika ayefe na wasanso chese eba na aba hemafo so Asante Mantemu a Asante hene ne dwumadi a wadie no amane aba hemafo no ankasa so no womudin aseta wo ba bia womudwuma mudie no aye kese ama wiase nyina ahunu ya wabo Asante hene ba so papa wose na hene ne de chese ekoyie etwaye a oma obi anya ne so ne de obi anya ne chefa de wo se ehan ne tono so no obi ate ne nka de wo se han tono so na woduru achi no wo so mu nyina no sa na etie eti chief of staff ekopie mu odwumade na se no eno ene nsem a wode etu dwa e wo ho na eha ya na megina na mede wo ekọ Dr. Mahmudu Bawumia ye Frankatuni edema MPP amanyoko no na kache na wode enkonwa eno na yedua desk bie na wode akoma school sa ewo Westman Prusi na eye makomako empim no mahanu ene aduowotwe 5,280 a desk ena wode akoma wo mo a enye school bako enye school mienu ne nyina ene se o hwe se obeboa ama enhumasua ho sema kosom na enkwada de da fom etwetwade wo fom kwada fomfam ba ho ne ade ne nyina no wo che se entwaye na eno Abena Oka school nsemi wahu STEM Aban STEM schools no wahu bi enye easy o CJ my goodness unse de bia ya na meka se aban no my goodness adwuma no omo ye o my goodness she investment a wode ewura saye fa nye nananu ya nkwara yi bi ko Japan ba ye sire nyina ya STEM innovation ho sensem no a enti ni nyina aka ho bi na oma ye se ne omo nye competition bi emfa man kwada no na facilities ni so omo sisie no CJ wura mu a what infrastructure university standard o me catch o eni enioma ebeboa masa disua no library solid science lab solid libraries ni adia solid oh my god enti ebe no education ho de ye ka ho asemi dia aban no waye bi me de ya na meta show mo documentaries no ni ade eno na me hwe bi na me say wow abana hwe yeti hai yentan obi a o debi abana yentan obi a o yentan obi a ebi ni say anapai ma fire aban dumuso very necessary me kura so na me tia no ma me twa wano a me bo aban no abaso innovation ne facilities aban ni sie die age say de o say excellent on pel many ye and now beka se safa hodo na ban nya adwuma no kure ne se wo hu facilities ni bi de ye ka ho asem no a ene nkwada nan kasa so a wo mo ginim de ne wo ho no ma na wonim se bi mo ho no ma mo tumi kwofo mo fifichire ni ba bi o awo skills na wo tumi de ye sa ne ma na no ne ye mo training it they are able to identify documentary amehwe abofra ne ho nkete ya o de make chance ne cardboard ne ade o de aye generator aye adwuma so otumi start my machine bi host no ade ne phone say ya charge and na the empire me boa ne say ade o ma hyasie CJ because ne ba bi ewiase ne kɔ no eye stem hɔ no ma na ewiase transfer na wo hye wo bie WhatsApp any Facebook a obehunu so aka kyerɛ say bisa AI said that is there that is why we are round one and that into the phone says see I mean so update here we call one ma be hunu say the whole round me obeka say AI so won ye obeye eno ne ba bia wiase ni dru no me donation ma be na me pe letter bi ni speech na me bo share hono ma che say eno no papa be in a split second amount no ma be 4 pages egu ho sa eno ne ba bia wiase ne ko enti no system ya aban na hyase no me de me mpai bo ne se omunyiro mo ho kwase ho no identify sankwada na ewo nimude ne adoma kyede na wo mutudi o mo sakeka ne ma bo munwene no eno ne ba bia se wo se focus no ko so what I say CJ enti ehwo ne de eba na nwumasua famu a ye beka sa ban no eye ne famu de eye eso ani monkoso a na monye ne sa na ye ntumi nkantwam e bra ye mo osafo no hwe nwumasua ho sem so doctor ya was say oduchum en na be de akire reverend ntim fojo abaso monkoso a ye de bia meka
de ye no ye beka de enye no ye beka na enkonye ya meka ho asem ya Dr. Baumia e de akọ no schools no de e droso mitwe bo ni nyina ba mebo kakra na yesi janga mozu eme basic na CDA basic school chese edoson schools no doson to the mama fancy ya ti Dr. Baumia na ni so de hu ene se obehye na enhumasua ehun sema koso na nkwada so a eginim de osua schools awodo no nyina so no wo monya ho han enye ba bia tena e de asio made eno eda daily guide abokrate yanim ho se ya maboso e de amount mama fanko daily graphic na wo hwe katafa etoso dumiensa se ye nkoko hu nkoma eba na edia se na se production na eba no e wo fom production ewo fom na eno na yewra Joseph Wahin Edu Chief Executive Officer Edema Cocoa Board chese wo hwe ewiem ne sade nsakae na ye no a enye sunsu asobone pa ewo cocoa adwumanim womo a womo edua ene womo a womo etie ne eho nsem no se nya Ghana nko a wokomu a Cote d'Ivoire nyina ene womo so affect wom nti ewiem nsakae na ene ye kasa aka Ghana no a ama cocoa ma no dodo anka wo se ye nya ne yentumi nya ye no wo Cote d'Ivoire so asa na etie ewo honom na ensem we todwa ebra na opanyin yi echeche ensemu ene sede ehun komon so no na obobo ehun amane no na eno achi so wo hwe ewiase nyina dwaman so ene sede enwoma ekọ na production akasa no babia no ekofom main producers Cote d'Ivoire ne Ghana no so no wo mo de ekofom na o say climate change ye kan ho asema ye kan say CJ enam komu anhwe ye baba ye wese pa nti wo so wo hon ma na obia eye no ho ahoboa mama hodro ni mu akandifo ni nyina egu so de hyehyeye egu akwan so hye se wo betumi asoso ano kakra enti no wo hon ma na wo de ase wadwene mu saa ebia ensakra na ye ka no because wo no no afu enti no wo hunu de ye ka no ne mo yefuo no na wo mu no ba ye bibia twam na ko mu nya ne ne se de akwakoye na wo mu gitum se ewiem nsakra no eno so enya ensunsanso na wo de ntem wo nyina etodwa ebra na wo eye second delegate conference ya eno no Cocoa Research Institute Workers Union eno mo de hyehyɛ so ewo Newtafo ewo Abuakwa North Mansinim wa Poemantem na wo hwa na eye tipa edasa adwumadie no so no wo se climate change no ewiem nsakra no sunsanso ya ewo cocoa adwuma so ene ehyehyɛ mpanyifo so mo de gu akwan so na wo de bo mo bo a ebema enioma adane eho na panyi yi de ensem yi etu edwa ewo ha na eno achi so no na omampani akufuado na ede eto aban enyumakuo ahodro nyina anim se obi a enfa reporter auditors akwakoye womo ene ehho hyehye no womo fasa report na enko masiga na wama womo akwakosi kotoni mabosumi eye May ni da etoso edunum na wo hye so bia fa na report no audited financial report no wo de beko akomasiga beka ya 2015 na World Bank be assessment ebe kire se eba no abanyuma no ne ade na kwan no mo fa so manage sikasem etoto enioma mismanagement ene ehho sem no entwaye na enam so ma wo mo ete siga ye no eye State Interest and Governance Authority omodwuma ne se wo mo ebe hye se aban ye enterprises ni nyina no edwumadi a wo mu edie ne yede mfaso ni mpuntuo ebro man no nti ye siga sodie so mo behwe sa nwuma ni nyina no hu so bia eye ne pepepe mu na eno no mampani ama SOEs ni mpanyifo bo tene ade nyina akosi May 15th eso bia mfa ne audited financial report no enko masiga na so ma mfa nkwade ane ye nim asotwe be wakira ba edru ho no ma ye behunu sede no so emu ama ne etie na mede wo eba Ghanaian Times mu a asem wo ya edaha na odumja adwumako na eboya mane Chief Fire Officer Owura Julius Kuno ena wodahi na ewo katafa etoso miensa sije omo kyese ye hye afiase no wo hye abosome miensa edikan eye first quarter no a omo kyese ejahyehye ekonanim pa ekonanim na de ema no basa no na mpanyifo echem so manfo eye hweye wo so de sabre ya etoto eye afi etwam no sabre ya mu a na kyesa afi we de no ekonanim oham chichemu enum ya atimpo ade mienu ne nan krompo esan eka ho na cases a o ma record no eye eja no eye mpimi we ne mpimienu ahanu ene aduokron baako
2,291 ene eja hyehye wo ensa ka wo hwemu a afi etwemu no na empimienu ohane adioso ensom 2,177 afi etwemu no record ye na je safi we de no ekonanim na panyefo ekyese wo hwe ewiem no sade ewiem wo ye na eche ye krempa nsa na ensuo to na enam so ma eja hyehye no ekosoro saa na DO 111 na ono edi ensemu eto dwa Desmond aka na wo mo kyese ye Deputy Public Relations Officer at the Ghana National Fire Service Divisional Officer Grade 3 na ekasei na wachimu so manfo nya hweye na sabre ye koye ni ma ye ko second quarter ni ma ye tande etoto so no wo mo ho ban emfrisa eye eja hyehye no na ochena bie no ankwankofa ensensem amma na Daniel Asiedu Sexy Dondon abrantie na ya sobo ekobo no se mrahye bedwane na wo Abuakwa North abato empesua no so yewura JB dankwa adu nipa bonfo kuno ya na eno na wo mo echese mrahye bedwafo mienu ene ebi mo eka ho na sese no chese ye supinom court asupinom ma wo hwese wo beba no so abetesify ewo aseni a ekosonim ewo high court enkran empenyefo yewura Kennedy ohene Japan yo mrahye bedwane ewo Asen Central na Raire Esla Usu Ekufu Emrasi Bedwane wo Ablekuma West ya ono aso so afo hye enkrato ensem so ewo manyi mu na akwadaye kambeka akwada Sexy Dondon ya ono accused no ne lawyer Raya Odakwa ono aso na chese osanso pese Ivibuache ya ono Emrasi Bedwane wanyan baby ko ne yire na omo house help Jennifer Achana ono so mu nyina emra emegina court emegina Justice Lydia Osaimafo nim na wo nyina so no em testify nti eno ho asam eda sei na sa supina asam aye kan no wo mo chese oforiso busumi ada na to so adunu mienu na wo de asam no kokodan court a cross examination mu no eno so epiem nti yewura jebidan kwado onyan ba bi ko ba de fa ne kra ensie yie na ne foni eda asemi ho wo Ghanaian Times mu no na yenko de custody de obokrata no a na omampani abedi akire Alhaji Dr. Mahmoud Baumia ena wone Charles eno no conference affairs of assisted senior schools no ena wone akosia akwa de akoto omanim ni susu ya wo de mafi SHS ene ni sodi huna wo de ma omayi ngumasua ene kwan kro be fa so nye sika de ahyese free SHS no betena ho dada wo de sanse wo nyina akotudwa na eno chi nso so no abankra chepani bi nso okay eno no ye enkonya wo de akoma mprosim potem honom no ena abankra chepani honom no ebo na baso sa anamuntu no na se Dr. Baumia okọ Vatican no okọ sashe itoko Italy eno so the custodian ebomu amane na CJ ma memfa umnyina kratafe to so miensa na memo wa mane dia na wo se nkane adu so dum so yenyina yesu ho aye brani ade enipa bi kyeresen kebeya se ye ya yegusu da sumu na asoye hye anyina mahodin sam so etru meka hwe nche omanfo esu efre timetable na wo mu emuai na se wosoafo na woda asoye na no emfade ho enti de bebre na kansen ke be krampo mampani akufo ado wompam no efri sade bia no so ya eno eda ha sei na eno na penyi ba kodi tudwa so mo magire wo mo ho na ye remove no so bi obekasa bia na yebogo se no ne de the bokrata eka ho asem ewo ha na kasamafo edema asoye no Kofi Abefa Afena na o kyese wo soafo no adwuma bi obetumi ahwese sade ekoso enkade adundumadundun no ebefi honom enti se o ma abonte mekasa ne nkyese wada ya omanfo so musu no onteye enti obi obefrese yen yi papa na de nam dum so aba wabra onu so nim se papa ne wachi adwuma no na sa asem na omanfo ekeka no eni enyina so Republic Press the bokrata no animunie na asem CJ her story bi wo krasafeto so mienu wo the new publisher nim ha enna medi wie me beba ha ye wunim se me wo case bi atimachi ha ya me be wi akoto aso abaya one ne papa baye hu abai wa na ene osa onya abai wa mpo ya obenya be se 8 years 9 years ba ne ho soso ene hu na wa ha be kase me ba CJ obi akoto akwara ne mu na hu kotwa kwada ne mona ene ne papa mba ya omukita court police station krata eche so makọ report asem no ewo honom na mewie na meni omakodi nkomo na de akachire ne ye de aba we mpo wutu adi sen enfie nwatwe enfie nkron ashalaja ntem ho baabi
Yes, Abrante already 29 years. Also 3-year-old girl. I could say Abufrano. I'm a coach in a court from the scale man. Abrante and I'm a free man. Yeah, man, Bill. Yeah. On an more. Now, me de oba the new publisher the bucket any fair to sum ye noa edaha enya abamuan in ye. God Henedy, God vessel. Nanaban kroma ena te se posifo ache no. Na wa no ena mo chesa baye wonya mfie dumiensa 13-year-old girl ena wakwachi akwada no na wato no emona. Ewa breman ya no ewo kumase wa santimante mu na God vessel nanaba enkruman wa mo eche se so ne da fa na chiu ni te se wakwachi akwada 13 years no ena wode no edafa yesimprenu emprenuo ena sade no ekoso na osan kwoto so na jese o wie sa no wa fansa kwada na ye nimpena ye one ne hyehe ho ene ne wo send love messages de ma kwada no ene ade sa na kwada ne ma me ehun ye ne okwa kwada no ne kasa ya kwada no bie nsɛmani aka no kra ni nyina a kyerɛ ma me no intendo ne de asɛm no etie na asɛse yi de abamu a no se we na kwada no 13 years o osa 13 years defilement emra so ni mu ti CJ da bo krata ni mu amane e ba ye why